O te whasisilatu ato e amatalia nei taurumanga le fono au whaitula fono. E whatati ese taurumanga mo le malolonga, ua mai al saunuanga le sus fono mo whasale le anga toru, le tatu tula fono tau whaofi. Ai olo tula imai le sus fono mo whaleata toru mo se avanoa e sauno ai. Ai lei tu inatu le avanoa le sui mamalu. O te whautua ina pea le maota, ina ia lolofa, tausi pea le file mu ma le tau aloa le tātou Palemene. Whaaleo pea le whanau noa le fonga fitalai, ona la fonga i le fionga le taitai o le tuangai i le Palemia. Le taimi o mai a whaatatia e se ina ai a tātou tau manga mo le malolonga. Ia te au ele o stūlanga le leilea. O tātou o taitai, tātou o matai, ai mai se o lau fionga le taitai o le tuangai. E le toi uritaia o le toi uritaia o le maotai o whai o malo. O mai au na o whai lo atu a tātou tūla fono tū mau. O lea o wha maonia le lafo e whātati aile sau noanga wha minstar Palemia i le lau lau a fono. O tau ormanga o le tātou ngaruenga. O leo ta otro sau noanga wha minstar wha ngā solonga o le iloilonga o pepa. E le mawhai lau na tala noina i le aso le nei, le so. E alu lava le tātou ngā ruenga le wha ngā solonga o ngā ruenga o whautuanga ma le whaatulanga ina o le pepa o ngā ruenga o le nei aso. Rau tūla i mai fo i ma le teuteunga o le lafo na ia tala noina nei. E le ise isi na whaaloina le lafo lau o fionga e o lava i le nai tū. E le aise isi na tūlai mai e whaalua le lafu. E le talia lare tana noinga, ma e le o alo ese le fonga fitalai ma tūla fono tū mau. E lima taita ina ai ngā ruenga le maota nei. Pei tai o au la fonga ngā i le Palemia. Ua whaavae mai i so winga le fia le saunuanga wha minstar. O lea ua o wha manino, e ai le aso e tala noina ai. Ai se ai le onu sa i ai wha ngā solonga o tātou ngā ruenga laua fionga. A o lea uai una ia e ua, a o lea uai uai na e lafua i le upu masoa i le fionga i le Palemia. A o whaafonga le kapeneta atoa minstar langolango ma le au whai ngā ruenga le fono. E le tu au noa ina la le fonga fitalaini winga wha pei tono na mota nei. O e pei fo ona tūlai mai le nā mata upu, le nei mata upu se tasi o suis fono. Taruai, ona o le ngangana le tala whea ngai na ia whao ngai na a ngai le sui Palemia. O ina foi o lea na so o whau ai, ma o i foi o le a so o whau mai ai se whai unga no foa. O le e iai le anganga maualunga i a teau. O lau o fionga le taitai o le itua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le taitai o le malo. E le fia whailo atu le fonfitalai ia upu matanga. Mai o lo o mori mausui o le kapeneta mai si sui fono na whaafonga iai. Ina ua tuua le fonga fitalai le no foa mo le malo longa o le tai au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga no foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono le nei. O na o leo le whai unga le fonga fitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a fionga le taitai o le itua ngai. O le a wha maloro lau a fionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le itu la ne o watu ali whai unga. Ia mai whautua ina lau fionga le taitai o le itua ngai. Ina i e tu ua le maota le taimin nei. Ma le whalo lava. E whaatatia ese a tātou ngā ruenga lo tūlai mai le sus fono whale ata tolu. Ia tūlai mai sao noa tūsar tātou tūla fono tau whaofi. Manengang whaaloa. Au tai lau fionga le. Fonga le fono mo le avanoa. Mo le fwoi whaftai tele. Tau fionga ma le
pela tu telefono mo tanga luenga mole tanga mafutanga wa sui malu Palemene alo fa ftai hele yo sa manatu tu la fono mo li fa malo mo fa ftai le sui fionga ringa matua taringa ale ia lo tu la mai lo tu finga fa mista malo manu ia lo tu la mai manu yo faiva ole tu la fono nei pe ona tato lo tele so ele tele ni swinga ai pia fai si ma ini ai fai si onga o swinga ia o mai e mo mua no moli le fa tai ile tamai tai pule mal pule ngol sifa il fa fuenga le nei foi tanga luenga al malo i tau sanga tele ele po ora le tele o sao o sifa talo tupe le tunu a mese talonga ia manisi o so swani il tele o ati nae ia fala pu tonga ese tono le tunu malo faftai a to manatu le tu la fono le nei male anga nel sifa lua fe lua lima tu la fono company tu la fono tupe lu a fe se lau valu man to foi o tu la fono nei tele tu la fono nei e paro me tatou e mai e tatou mo ia tunu uma jurisdictions fo ile o la already o la wa fanga yo yai ma fatino ai ia fala tonga fa peni ma na tusi fo e tanga tata mai la tou le am ta fa yoi ele isona ave seina fo ila e tanga tale nei tusia tu la fono ia vaenga ia tu la fono pe ona maua mai a fe lua fe male lima da tusi ia tu la fono o was fulu mo tupu tau sanga a lea fito a blacklist tou ele lua fe sufitu ono winga o lena sawa ia tou operator ia meni mai ia le amatanga to foi la mene e fa nga tu fa penei e le oni me fo tele fa to atele na mai tono la fe early 2000 mo la fe i se lau late 90s pa camilo mai me ia tua isi atu a me se atu no ia Caribbean ma tunu o Pacific e me fa nga yo i me fa na lu ai tu pe tata mau mea ala lang a tato vaila iai pe folinga folele o se la fonga o alo se me la fonga tax evasion ala to fawinga ina le tax avoidance folele ka un fa kam la ko kupe foi ai o la lava solo ai tu la fono alo winga la fam talanga la ufion e fa tu la fono e la suinga ele tas fa tu la fono teu tu la fono company fa va malo International Companies Act teu tu la fono insure fa va malo International Insurance Act teu tu la fono teu ngatupe fa va malo International Banking Act ia ko mo company tu la fono company fa va malo fa mo se fa mo fa bitoa Special Purpose International Companies Act 2012 e fa ia ku la fongo ia la keu le mele wa mai on tas of city lolia PSA wa leo le lua fe su fitu o blacklist sta to tali mani no ala fe on tama tai pulian na e ofisili a fai I
ave se tu sa no la fonga ye tono te nga tupeni e mauti noa o le ai se afianga tato tupe mau impact i lungo men tali manino ale fionga te mate puli ioi e ai o le ai se afianga ono do vesili lea a fai la iu na iu wa mele sa fa longo i la mtanga pe lima ono tau sanga talu ai su tau sanga o ECT o la tau ina mua pa sa wa mele o ECT ale o te ine ila na o le na iu le mai o si lo le o la pa sengi o pisingisi ka ko i mo iu la pa sengi tali pe na 5% 5%. A fatu langa al metal 5% nel tol su wafe compagnie ni. Ele a cosa afe compagnie. Ala fa compagnie tol su wafe. Ola la ta totali la fatu le iva pasene le. E ono afia. La ta totali. Walo fa pe mai isi va nga ia sia mai restrictions ia. Ele o fai nai mato. Me la vese fu. Le se me la penalize fu ma ko ile EU alone. Ma EU. A man so fola le EU. Ole ko ipel ka ngi le EU. Al meta o la u kilkilo. Ole pasengi. Ma le afianga. A fai lo afsu fiku lenga blacklist ka ko ai o mai le so ele isa fianga o ka ko kupe maua o sa fianga o compagnie le scala o facilila le ku mai lo ma fau o la me la ka ko fa longo i le fa pa sengi le po le sera ngale kiki e ka kia ia le va full mo ku sengi awa o le avisi liaku ka ko kupe mo me ko sanga uma sulu mo kup milionga Amerika ala consistent level sa mo ko sanga mai al por sulu afele ke mingi e ka mo sidia it's a good number ai on mela le ka ko faia o le ka ke make ala le mea wa le usa ngo mai le mkanga lu e ile impact e negative impact as in anything in life but ole la ka kele lo pe ole ala pe polar ke le ole ala fianga ka ko pe maua al ka kanga lu ngale mele a ole ala fianga ele si va sul mo ku pasenge ia ele o afia ele po pole fu la ko mele ila va ai it's a pulling tactic for it a con killing e an ka ma wa ngafi sa nganga ko kai puli it's another form of colonization o vai mai lo fo ua manguia pare ia con ulai kingi ko fa fele kapele la le fo ia la manguia le sa ya ka ko va ko mai ala ko mea ko mea la ko awa ekolu ia criteria le va pe mai ka unga family inga ka ko onga veselo ka ko malis ale lua me ia lua va ngai family ka ko ai me se ole ka family inga me ka ole manga mai fa le when we share le hole me fe ku fa ia ka ko tax information me nga ka me la le o ke Fafakai, ole maua. E lua kausanga stand down. Wa effective lua fe lua vak. Ka fa kwanga lo fiona kama kai miska. Apen. Ki kilo ko aye me. Ko aye me. Hi ho ka ko ngau kel me lo ngo vinga. Ole fa mai la ko. Ia tax mo compagnie, pe ko compagnie.
La mele ave exemption. I kampangi ia alako. Yung al fonftelai me fi fa lama. Ia, Maria lo fionga le sumbalu lo sa no lo ye fa la ve le fionga le li pan. Mi se sa no mai lo fionga le li pan. O le fatu o le tula fono lea. O le fa mama o le reputation a Samoa. Fatu le na. Ina o fatu le mai te unga nei. Na matua ami le kabineta le pule siri o le sifa ma le lato mta whaiai. Siri umai na mato whaiai. O le ala a fianga o tautu pe maua sa masani o na maua. Pe a whain mele. Tari sao mai an pule siri a mato. E ei le a fianga. Le la loifo 5 super sene. Tupe maua. Tupe maua al sifa. Alala tato mele le maua i mele. O le tali al tamai te pule. O le ingoa ta ule leia o Samoa. O le fatu lana. Money can't buy great reputation. Na eva noisi meta te o tatu su e tupe ai. Na eva noisi matanga luenga mo mai tupe fau e whaalawa i mea. A o le ingoa ta ule leia o Samoa. E le mawhai e tupe o na whai. Leo walu tau sanga, mai whea. Le sino fo inga, ma le sino fo inga, le tsa sau temi nei. O le ngoa ta uleanga ina o Samoa, blacklist. Nale mea nalwa ai lau langi atoa. O ile EU, European Union, o le atu nuu lau tele. Le fo i tātou te sa ili fsosoani iai, ma le tele fsosoani mo le atu. Atu mai lai le fatu al tu la fono lea. O le reputation a Samoa. So money can't buy that. Mele fa malmalama atu lau fiong al fonftalai. E le o le tupe, money is not important. A fai ol mafuanga na amata mal tasiva fitu sfurun talo mal sifa fato fatu lang al tasiva dua tol. Leu fatau nu ai tupu fa vitau. Ele no fol malo. Ai sea o le ngoa ta ule leia o Samoa ma le va matu nu fafo. Mela le sui ya o le matou na fa mamlamanga. E leo le laua manu, alfa muri o atu. O le ngoa, tau le leia o Samoa. Le ua lea le fualanu liuri lea. O ai nisi investa atu e fia mai le atunu. Nauna lea le ai masesi e koe fia sau le akungu. Ai sea, e palapala le ngoa Samoa le mea lea. A o ai ni palapala ai. No fo inga ai. Ya, o le na. Alfa manatu le batu. Le ua fau tua mai le sifa. O i. Fa mama ile ngole turu ma le aunga le na tu la il malo fa mama le ngo ta le yo Samoa ya o fa mama le manga le lo fionga constelai Ai. Ya, malo sa no fa mama la lo fionga le tai o malo ya le fa fonga mai foi le sui malo fa le atol vai nga no ye lo sa no ya le tal manino le tai o malo vai nga le fa o mai lo sa no Sili ia tu yang na se sui macho puleol sifa. Laat me se Samoa. Laat me se Samoa blacklist. Tali manino al pule, leise me kas. Ele o tatou. O la tou. O le manga li fakul Samoa is a foreign country, is a sovereignty. O sa ko kasi mapule ai. Ele li fakul mele manga ila ko. Mele manga ila ko ngali yu. Ah, feli va su bonku pasenga ko uya la ka le ya lingo Samoa man le Samoa. Lei. Eu vou com a faia nesse cupê. On sai mai de sui o lo sa no lo ye fa la ver fionga le li palmi tu lava no lo fionga tai mal. Lai fa fonga mai le iu tato fono nei fai. O de ngalo. O de ngalo le sa o fa la tonga nei latina ngole tulu. O de ngalo. E tātou te muri tai fo le taimi nei whainga wha vai o iatu nu ia mai sosani mo tātou. O ile iu, o tō lor fia miliona le wa umana mai le vai, ma me umama le mauati na e risoma. Ia, e whapena se la ngona. Ta tai mai le mo le ala, tasi al me le taum whai e tuel malo. O le wha manino, o le ingoa tau le lei o le atunu. O le tupe le popole ai. Ma isi alanga tupe o isi me su e mai tupe whatumu le me lea. A ia mama, manino matau aloa le ngo Samoa i le vainga laulangi atoa
Ia se tu le atu le. Malo whaftai, lo whio te malo, ia. O le ngō Samoa. La ele dei le ngō Samoa. Ngā le iu a la tau aia, ele la kou ale whaitau. Ele o whape o, ye perkangia mai isa kong umar European Community, o isa kong o lalangi. He ngā la kou. Mera reu whakoi. A whaila tatu tu la whono, lango. Nala mele ave se ai. Ngā le iu, ave se exemption. EU countries. Papinga o la kou le ngā ngau malimene, ele ngau mai isa kong. Am fai ngang fai kula fongo. Exempt la ko. Le fai ka ko. Ka ko you toss. Saving se fai le. Le you toss. La ko sa ngo la fongo. Ai sia. Inga ia ko singa ka ka mwe ke ngi la ko pe. Ele ongi pe no fai atu. Kula fongo ko se fai palangi di ku se ka ko. O palangi fo ia ku se mengi. O polo fesa mengi. Ele ke ia vese la ko mengi. Le ke ale au tal no atu en fanga ko fa mahale ngo Samoa ya fa malia la ngal iu ya ave exemption ya la ko aka kia isa ko mo pasu mo isa ko ya malia fenore sui o lo sa no lo ye fa ura ve ale fiong al minsta e ole tu la fono o minsta fa manino la ngola son na file sa fa eta to pre-session ha fa ai sa tal manino le to mai tai pole sa fesili le Asia continent pe a faina pe a sui tu la fono sa tali mai le continent Asia le se me pole for va na ne te pole sui tu la sui le ile ya Europe ai ngalo ai sa no menino to mai tai pole ele se a faina le Asia o le mele ne na fa pa senele mo ta to mai le Europa lo no winga a sui tu la fono o le a tele se tu pe mo wala mo mai le mai se tato clients e mo mai le Asia continent. O le si foi vanga taua. O la tatala i foi la no foreign investors. Ai mese la isi vaenga lo fio mai le stala tono Samoa. Ai la o le blacklist to o le matangale ngo Samoa i la langi. Tu sai mal blacklist fa mol mole, mal fa la lava fa aftai. Alo whaftai sa no lo fio ngai le minsta. Tu sai fo le tulango e fa mala mala ia. Moli va te tele fio ngai minsta mole. Fa marsia la tamau, va fa kele lo fio fa mol mole. Ia, se on sai mai sui o whale atu tolu se i toi tu atu lewa no le minsta o tupe maua. Ia whafkai. Se pa me whamol mole eska mai mingska. Ua lewa o wola. Aon whiwhiringa whanmako ku malo. O kisau so swangi. A wan whai ngā malo Samoa. Hero ska mai mingska whamol mole. Man whalo lava whaftai. Ia, maliere sui o whale atu tolu se whai atu so swangi o mawhoa. Ia, salon ne yaso le fa ngo fiele nga ruenga le fa nga ngi maltato Palemene fato ama ya tune ya fo i le si a fia le si sus for the mouth le mea le ngana fo le o sa mo le tunu em fa no lato e winga lasi up le fo e vatu ya so so ani le sui o lo sa no ni le termine yo to lo fangia ngana ai mai so sui mamalu al Palemene la fa fonga sa mo langa fonga uso le atunu nei la tapu ai mai eu to lo fangia le ngana nei fa taman ngana ia le fa fonga Samoa o nai value me Samoa lo fai pule pe fa pi fa tuanga no fo ia tau to nai le to ina le fon talai lo to mamalu mo lo to pa ia langa o to ru pe fa lele mai tu malo va tu lo to pa ia tau tu ana ta to ngaru ngal to ngana e fa ia o le mele fa tu ina le sui mamalu ave se le upule lu mo le minsta ta mai minsta le fai lau tu sel fono ma fa mau mau ave ese le upule o tama i lai luma sa no le fionga le minsta sa no mai lau fionga fa wa sa no e o fionga fa manu ru tu wa pa fa o le ele sa upu o le o la tala no fai fa tai le fionga le minsta o fa mau tu ina la mau al tala na le ko tanga i le fionga ele sa tala sta mai minsta fa manu ru ko o le o ke o la me o sa i mai le fionga le minsta alen fa ko kala fa kai le fionga miska fa mau kula mau ala mau le sa ngomi fa pasenge o ai ale Asia continent le e va sul mo ku pasenge ele o pode la ko melia ele o pode la ko melia le sa ngo ai le fa ko kala fa mau ele se kala fa pega ele va pegar le puli
Amarurua koe. Ako su e mai fa mo mo. Ele se kala ba penga kan mo. Lele o la fa wa sa na nga lo fionga le vaenga le a o te pole asu atua fa mo mo le ia fia le upule mfa ngaina ia e mama lo fionga. Amarurua ko afai ai. E mama lo loko. Sisila mai me nga fu koe. Ele fa ia skala ba penga. E o fionga ele. Tama time ska. Se fulu milionga mai ar kero kausanga ave i pache dal malo. To 2 minutos su lo sa mo. Ko rua pa ki so ka 2 milion. O si ka il kupe. Ya leva ya kupe le mo mai sfulu ngai lo ai. Ole kele kupe ye mo mai mari fa mo nyanga le ye. Pa ole mele pole. Ole pe la kele kupe le apa ye le malo ile sifa. Abo ale sa wa sfulu milion. A wala le lava kupe fa so sifa isi nga application ye isi nga luenga fa ya mese so so ki kalonga mesi me. Wala u fa luang ipa ke ki ole ke makau ave ka 2 milion. Fela la ku elsi. Elsi mia. Ole o mawo. Ole wa ku ilalo ele. MPE. Wa sale ko ngia se dividend. Sa public a beneficiary body. Ale wa le o mawo le o lisi ilalo public trading body. Ano na winga. Kaya pe fia foi milion nga ya luai. Ili kausa. Avinga fa ya vese 2 milion nga ya treasury. A vese le 5 pe 4 milion nga ya ile dividend le. Ono le se ko pe o la si. Ya. O fiona kama kai miska. Ola le pule nga sa wal Palemene ola nga ya la. Ba kwa fa kwa nga. E ka nga e mafuko ko nga imia. Awe ka ko ke ngau kele na ngala pi fa se me ka ko me ia ko u ia kele a polo kai ka ko a ki ngai ka ko a mo le van ka ko operating me sale ngo mai fo pe an fa ya over su ka sanga ka ko operate le ngo mai ko kele wa maka longa struggle la ko kam fa le ka ofi la ka ka e ko va ku la fo nga yo a me le sa mai fa so ai le distribution of wealth. Fa mai a mai sa no ma sui mai lo time restriction like ka ko. Ya ko e kanga ai. Ele yo lua filo vat. Fa kai lo fonga fo no mo la no. Ma lo sa no fa li fo fi nga lo fa le at to le ta tu la fo tau fa off ya fa ma lo ta pena. Ya o lo ma wala vale ava no mo nisi su fo no tu sa ta tu la fo tau fa off. No talo ya o leo ma watu leo tu la mai le fionga si te tai o le tuangai ya sa no ia tu salta tu la fon va tai la fionga le fon fitalai ma no ne voi tu malo e fa talo falo ia tu la fionga e va pe voi la fionga al Palemene ma lai tu o man ya pe foi ia fionga sui manu nei tu o tatu mota ya fa malo la va sui fo mo male langi ma de nei tai au mana tu e fa mawina fa tai la fionga ya mal mtanga luenga tu sai male tape na ina o tato Fonotaga le tai au te ya te tonu la le wa to naisa wila o to fo itua poliba ta o to fo lang tonu pale tala le lei ya wa sa ninga pa ia le tai au o te o to nai ya malo fa tai mo ia fo nga uma e mana tu fo ia wa malama ngalu pa ia sa o Samoa o le tunu tofi le o tau to ifata ya el muafali ia mana tu le o le fata lolo pa ia na le to ia se o pore le foi su fono ai le tato tu la fono tau fa ofi pe ona fata o to le laula wa fono ia mo le tu fa ftai ia o fionga le minsta mo ne tu la fono o sem ta upu o leva ona tango fia ma o fo ye sa do ngal mota nei interesi o tau sanga o tona ya ona le tau pulava nei ole yai pe ole ngo sa mo i lungo le blacklist a tunu Europa po le European Union o le vala ona sa no vo i e si tau sanga mana pa inga o tona ya e se fo la vo nei fa fitau ya fai ole tulanga le wa mai le tula fon tau fa ofi nei ole po fo pe to sili le o le lei ya
se tangai ia i wa le foi wa ta oto fo tuanga i le tulanga ole nei te unga ole tulanga le vale sa wai sa tu sa no ia la fonga company fa va malo po international companies ole le stala i tato authority le ole sifa sa mo international finance ma tashi le fa inga le to sina i telo company ele stala tato sifa ona le ni la fonga to ngia company mai fafo po lo o faia la to business fa va malo ia tulanga la nai ai awar tele o tato tupe o lo maua i sifa e maua mai i le stala o yo company ia mana isi fees o lo iai awai leini la fonga maua i company fa va malo o le stala i a fai o le tulanga le marfufanga le o tato anga iai ia se la nei tulanga ia wai pe ho na sau noi si sui foringa mai ala pa u e tupe maua tato sifa awai le nam le laina le telefo isi tunu o le lalolang o lo iai foi lato offshore banking centers fa pea iai foi isi tu o Pacifica iai foi isi atu motu o Carpiane o lo iai foi lato centers fa pea lato offshore banking centers ia o awala na mo wai tupe a faila o le ala ave esere tu sau no ina o la fonga o no winga la tu tongi la fonga company nei ia o no winga la foringa bala alofia tato sifa mai le tele company ia le unga la e pe on mata watu ia le apa ula tu pe maua se va inga la le si le to ala o vioga mista po o ia si la mfu fuanga fo tato sifa i le tulanga le pa pasia tu la fondo nei ale au ato tu la fondo o le ave se ino le ngo sa mo mai blacklist o se fuanga le lei awai tau fai po la se fainga la se fo le tau ina ia tau leia le ngo sa mo o le melana e tau tu si le to wa fai fo la version swaf o le swaf pa ia o tatu tunu ia e pa ua foi tupe maua tato sifa o tupe ia lo fa mo ai le tele fa la potonga o lo mo ai mo so sani tau tupe e telo fa la potonga mi se lava fa la potonga tau talonga no mo ai so sani ia ma pera foi mai sia tina e tato malo ma to tono le tunu a le si facili se to fa manino mai le vala le ala o fionga minsta Ola tonu lava taimi lea e pea pasia tu la fono wale la pasia ne tu la fono nei ia pe yo le fotoa bata effective ele masino januari lua fe lu sumal van pola tonu la taimi lea e fa moi e ave ese ai le ngo sa mo mai blacklist ko tonu lua tau sanga lea po le tulanga ye tau tu fa tali se au li atu lu sumal van le ase sila le ase fa maninonga tulanga le lo fionga le mista ia o vaenga ia pe no taua lo fionga le fong fitalai e va toise manatu fa pe na si toise sila to awa a faia mai nei company nei ai tu ia i male la fonga le i tu sa bala fonga ia tatu company ia le stala sa mo le stala o company sa mo domestic companies ia pe na sa no si tasio sui 2.5% de tax le ia tato company local companies no winga a foi 2.5% le foi la tax in company nei ia no winga le to attractive ka to sifa mo company fa va malo o ma fu anga na le ala in tal no atu di tule wa no pa u wa la tu pe mo sifa ia se tai bisa no fa ma lamba ia la o fionga mi stai tu langa na pe na langa atu ona ta ua tele tatu sifa mo tatu ati da em so swani fa pena mo le atu fa malo fa mawina le fa malo le fionga le ngo matua la to fa ale tu la mai le to fi minsta malo na u taulo fa mo mamana e manuia lo tu la mai le to ave to fi minsta o tatu malo fa tailo fionga fon fitalai manatu o lea ua tātou tau nuu ile si uio ngā luenga wha Palemene ni tau sanga lua awhe lusun male 5 ia o lea la ua i ufo i malmanuia tātou ngā luenga ua
manatu o lea ua whaarala sa o tautai o ngata I whale ua siri foi ofe ia ua siri mea fo le se unga ina ua malolo whai wali seu e whapea leo se mātou whamatalanga whamalolo ngā lue whamalo foi whaftai mo ngā luenga le lei ua mawhai on whai fo I le vi inga I le tua ia ua toyo se anga I on tātou tau nula ia I le whamana tuina o le aso soifua mai o le pepe o Krismasi soifua mai o le tama o le whaotanga o tātou whaola tūlanga lea ia moli atuai ia mo ngā lei mo ngā lofa lau avionga le whangwetalai ma sui manu o le maota ia whaurulunga mta ngā luenga ia tapua I ngā Samoa in tātou maua si Krismasi fia ma le saonga le mu se tausanga fau manuia ia le mātou whamtalanga lea ma le anga whaalalu manuia tātou whono lau fionga le whangwetalai Amalo sa noa lau fionga I le sui te tai o le tuangai ia ua whaafonga maua pa I o le Palemene e mai se foi o lau tu malo ai asa moa malana tāpua inga o lo tāpua I mai so se tafa o le lalolangi whamalo tāpena ia o lo tua tupea le awa no le whangwhitalai po ai se sui fia sao ia leo mau atu leo fori mai sao whale atalua ia tūlai mai a lau fionga sao noa tu sao tātou tūla whono tau whaofi manuia sao noa ia e moli atu le whaftaitele lau fionga le whangwhitalai wa fo le avanoa ia wat fo le whatalofa lau fionga ia mes fo ia le palmia e maise le mamalu le kapeneta masui minsta ia e vave ase manatu fa maupea le lango fo I le neitu maloma neisui I le tūlanga e winga I le tātou tūla whono whatatia mai e ia nei whautuanga la I te fia watu ina ia ngā fo ia lea o ngā ia tatia tupe ina o lewa mai tauina ua fia tautanga o tātou wasiasi le iu ina ia ve sea sa moa mai tūlanga lea o le blacklist lea la ele I mawhai ia lea la whtauloa o ia tātou Palemene lentu e whai e pēwha pēo tūlanga le taun whai e a le mea sili o le uo mai o le nganga lava ia vatu le whautuanga o te tau lola o na si tia le stala o kampani na ia mawhai o na le stala I tono le Palemene nei o na ua leva o tātou no nofo ma le stala tuai lea la e ngata ia I la fianga o tātou tupe maua I le ngata fo I lea e te tau o na ilo le lei ia kampani o lo le stala I nei ina ia aua e fōringa mai o le tele o kampani nei o mai I Palemene whapene ia e whilongia mai si fo I kampani e le a lea la tātou tua I le avanoa ina ia mawhai o na le lei ere tātou ngoa I le iu o lona winga e te tau o na whai se iro I longa le lei due diligence I aua nei tātou whatamala I ere tūlanga lea awa e mawhai o na o mai e tonu maisi kampani ia pe on sila fia ia o lo ia foi kampani o lo lato whatino ina ia tūlanga lea o tupe tupe teu ia mo whaalawelave whaangai mo terrorist o lea lai whautua ina I pēa ia tātou tanga luenga sifa ia a tono la atou leto e malanga e tau whai e sa ili tūlanga lea ia le o maua tātou whamoe moe o pasia ato tātou tūla whoni nei ia pēo le nganga lea rau whionga le whongwhitalai a ia manuia lava fufuanga ia nao mai le ia le whionga le ngoa matua aftai mo lo onsai ia lewa e onsai ia lewa a filfilia tātou I tūmalo ia e avea fo I mo minstala o whionga ia o ia le whai masui o tātou ia o le nganga lea ia lofa le tu afsosoani lo soifua ia me se lava tam whaingal ngā luenga wa le whaingo fie foi ia le nganga le lau whionga le whongwhitarai whaftai molo wa avanoa malo whaftai sao noa I lau whionga I le sui malu o whaleata lua malo ta pena ia mai ta watu o leo wa fau mai sao samtam whalalatai ia sao no ia lau whionga le sui whono mortatu tula whono tau whaofi after tele lau whionga le whongwhitalai mo le avanoa nei foi tu malo whai se sao pupu le tula whono tau whaofi e pe ona
ilu mo tātou Palemene. Ia mana tu foi e molongo I longo arvi inga o le atua nei aso. Pe au no tātou amata mai tai au tātou Fonotaga. Ia le foi na vela o fionga mo staulanga o tātou Palemene. Ia malo whaftai vi e pele atua. Ae tula ia tu male anganga e tu mo whalualu. Ia molmore atu foi nei motunga afa wan nei tula Fonotaga. Mole atu le anganga whaftai tele le fionga re tamaitai Minsta. Ia malmatanga ruenga foi o whiangai man nei tula Fonotaga office. O le tula fono e au na maua I saunoanga foi a niso sui mamad. Ia ele ngata e pupu lai titi. Ia e whaia si onga onga o tula fono. Mele e maua le lua festival fitu na matai ona. Ia ele ngoa sa moa I lunga o le lisi uri uri. Ma o le wawalu nei tau sanga o tau mawhailo tātou malo ma tātou Palemene. O le ase awala I mawhaio na ve ese mai le ngoa sa moa ma le lisi uri uri lea. Ai o le whaftai nei tu malo. E whapito au ngawhai le a fionga le tamaitai pule ma le pulenga ma le tātou whaalapo pitonga o le sifa. Ona o lau mai tau atu. E walu tau sanga le whatoa o mai le teunga le tula fono. E abe ese le ngoa sa moa mai le. I le lisi uli uli lea. Aisea. Ona o le whatoa tau ata mai se whafol whapitau. Awai pea ona maalia I saunoanga niso sui mamadu. E wanse abe ese aile o ia tax aia ia company nei. O lona winga e leo se whato sina e ono o mai eni company Samoa. Au leo loto tele le sifa ma le tātou whainga malo nei foi vaitau. Ono leo maua le whaford whawhitaut. O leo whaford whawhitaut. O le territorial tax lea e whaulu mai se teimi mulibuli. Awa ana le aile lawe aina. O te le langolangoina pe le langolangoina nei tu malo le teunga tu la fona pe mai nei. Mele mo le tu le nganga whaftai tele. Whaftai tamaitai pule ma le tātou whala popitonga o le sifa. Ia o le au ngā leo leo ia tunu I whafoma. Whalongolongo ma maitau. Ia po a foi me totia ma ngā nuenga o lo ngā nuru e isi atunu. Ia ina ia mawhai ona fo ia whawhita ule pe on tātou whianga iai. Melea, ia manu ia tele le Kirismasi ma tau sanga fo tātou Palemene ma le angang whaloalo. Whaftai, malo sa onor sumalu o whala taim samtau. Whalia fo ilo whinangalo winga I le tātou tula Fonotaga whaofi. Ia, o lo tu atu pea le avanoa pa I al Palemene, se si foi finangalo e whalia tu sol tātou tula fono. Ia, o leo mai tau atu, o leo tutulai mai la fionga al sui Palemia, tulai mai la fionga al sui Palemia. Aftai, taro whanita e au, ma tātou Palemene, e os mei titia sa pai ana le mawhaina whai ei, I pai a inga utua nai. O leo tūr pai, o inga nena o le tali, sa le whea alwhani, ia I simtanga ruenga, mai simtanga ruenga. Rono winga, whawhitai la fionga Minsta. O e wam whai ena whea alwhani. A misi la fionga Palemia ma le whainga malo. Ia wha umutu e lau, la fionga le. Ia, e atu whai put manu kis basi. Malo sa unoa, lau fionga le sui Palemia, ia. Whaftai. Ia se tulai mai le sui o samtau whalatai le ma oto le tutulai mai. Ia le ise langona e whalawe lawe le whaopopo le fionga Minsta. Ia ai o me masania, o le tala foi le turi. Ele no foi turi ma to vivi ona vai. O mena ma to foi vivi a to auto. Ia manuela o fionga Minsta. O fionga. Ia, si sa no mai la fionga sui Palemene. Sa tale fai atu se me fa sa o se fe ma fa malmalama ina matanga. Ona manetu e ma ai ma volunga le sui o le tu malo. Ai fi so soani atu fa malmalama. Ranga sama tu no foi. Nei tu o ma. Ai fai fot fa tai le fionga ide. Na mo al tu ya tu.
I le ta ua fuli nei tuol man. Oi, Palemene, ma kapeneta. Ai sa ful fa tai ale. Ai ngata waan. Sa pena fu. Te musu fa tu se fu malo. Ai man weer fo. Malo faftai. Salo lo bai sa no ngal suyo. Ya. O leo ma watu leo wa fo vai sao. O le tu malo le vai maunga. Titi le lo fiona mo le no. Ye tulai mo le va sa ngta vai maunga. Sorry, vai maunga fa. Tu atu le va no sa no lo fiona suiman. Tai lo fiona le mo le va no. Ye fa tu lo wat foi pa ye Palemene ma o lungo le. Lo sunga fono le. Ma o fono sa mo ni va nglasu. Ya ngta fo se longo ne. O le was au no le fiona sui tai tai. Ia pia fa fa vai sa no loli tai tai ma sui tai tai ia wa. Ia ai fa tai le fiona sui Palemene o le wa. O le wa mau le ato to sa fiona la mane tu malo wa. Se o matu tu malo e sila ta mai. Ia watu fai pule e fesidi mai. Soli. Ia la sanga no fo no fo ele fesidi. Ai fa tai o le mau mai sa no ngala fiona sui Palemene. Le mafuanga wana laiona. Ona fa mawina le ia sa mo le ila lo le blacklist ia ale vanga file sa to wat wese se fa fesili ona valuta sanga talona ona fia sa mo la lo lisiluli a ore mai ta wina tu sa fa mo fol sanga la fiona tu mai pule la so nafsi e de ia se temina pa uma wala lo ia company restara de sa falia nafi torsu tasi afe ia company restara ili tau mal tau sangal nei al vaenga sa fia mani noel nei tu malo po feo li lifa ia tatu company nei tatu company i fafo ia pe mafuli le atu asia ia po le o inicio se vaenga teleo o tatu company restaurant o le atu Europa. Ia po le atu Caribbean. Awa atoma na tu atuili. Ipso swani lo famatu mai pele i jul tatu. Mul tatu whainga malo. Le sa famawina le se fulu tesi ma le wha miliona. Pati support le na mai le i jul te tausanga whaltupe taluwai. Al tausanga whaltupe nei. Le sa toi whamatu mai fo i lesi vanga tupe sputasi tesi ma le wha miliona. Ona tulai mele se whaapsiri. A whai o loo tu fesili pele i iu le non-cooperative o tātou i lafonga. Ia au le mai tau wina o lo au mai pele lango ma le fisosoani tau se lenia li iu mo le tātou malo. Ia nei vaenga e tu fesili pele ia se langona. Ia ono leo sauna faisi to ia se taimi ona fatula i mele o lesi vaenga o le teunga i tu tau la fonga. Ia leo lau iai le tau le tax system le la sui ai le o le polenga mle atunga lunga fai o nei tu malo. Ia ono lo whewaiwai ai pe malo titeli. A fai o lela le lifa ia le lalolangi i fai tu langi o tau le tax system ia la anga iai. Ia pio na e ila se whawhesili foi le tulangi le Samoa. Awa e yalta tununga te lele afianga o malo ia laiti. Ia tulanga o iai ia tulanga whata oto ia. Ia peila o terrorist ma la fonga impose malo tele Amerika. Ile isi foi malo pe o saina ma. Ia pe te lele afianga o tulanga ia pe awhai alali lifa lalulangi. I lalo le system fole le fatulanga ia tatu la fonga pe pau ia nei vaenga lo fionga faftei tele ia fa pe sa le non compliance sa mo wala ino tu ai lalo lisida ia lenga lo lue fa tasi amtanga ngolo lo fito i tonu yaile ia le tatu vaenga le tulanga tau a company fa va malo faftei lo fionga mle no alo sa no le sui o le vai maunga fa tu sai fo lo finanga lo fa dia
ia ele tulafono o lau le wina ne le Palemene malo tapena i lo finangalo faafoga le tumalo e mese foi ia le faafoga le Palemene ia ma le tapuaʻiga o Samoa o loo faafogafoga mai so se tafo lenei lalolagi ia tu atu pea le avanoa se sesui e fia saunoa ia o maua atu o le ufou mai le sao sa fata lua ia tulaʻi mai a lau fioga le sui mau i saunoa lau fioga le fagafatalai mai taua ma le toʻa ma tiutilu toʻa i lenei tulafono i tilitilo ai le tulafono nei e pei e tonu o le upu foi le tamaitaʻi o le tulituli ma tagau le ufiasina o lona uiga o le aoamanogi ina ia faaleleia pea le igoa Samoa ina i mafaina faamaliaina ia atunuu ia leʻi Europa i latou manaʻoga moʻomia o le gata mo le lelei mo i latou ia tonu foʻi ema se lelei mo i tatou o te faaupuina la lenei tulafono o silasila toʻo le matagaluega i manaʻoga moʻomia o loo moʻomia ina i mafai ona aveesai le igoa Samoa ma le blacklist talitonu o le pe lava na siligia foi laso anafi o le atugaluga pe faatolu ona taʻua o le toe faafoʻi Samoa i loga igoa taʻuleleia ae peitai ane na manina mulimuli ane e leai lava se mea faaletonu na faia Samoa o lona uiga la o le fatunagana e au talatala ai ma taʻu faapene e ono avese ai le agagamoni o le tulafono le la ua manatu ai ua tau lava i le watu foi se fautuanga i lau fionga le minista ina i tatou tilitilo totoa i manaʻoga moʻomia o loo folosia mai le iu ia ia tugaluga pe ona folosia le tele o finagalo ona e na alfa pasene ia i le iu a le tele o foi na o tupe maua le tatou atunuu o le maua mai le 20% mo tupu mai malo asia o le fatupeina ma tatou tupe maua e afua mai le tele o company mai atunuu mamao e le stala i tonu le fifa nei Samoa o i o le sifa nei Samoa me la lea o te talanoina ai ma le agaga faaloalo o le tatou vaai manaʻoga uma lava i faina faatosina mai ai ia company nei mo le lesi talaina i tonu o le tatou malo ina i faatupulaʻia pea le tatou tupe maua ia ia tugaluga le tele ona faalogologo totoa i ai tusai ma le feeseseaiga o mei o tax ai se atunuu ma tatou le faatosina mai company nei ia ua afuafua le 2.5% le tax a tatou Samoa fuafua i se malo le pasifika le 2% e ono faia se tauvaga taufona ana tilotilo le vaega o lafoga ina mafainagalue faatasi pe aunoa ma ni afiaga ma ni afāina o le ofisa o lafoga ma le ofisa o tax e fesoasoani ai i le faamoemoe lenei nei pasia lenei tulafono faatupulaʻia pea tupe maua le tatou atunuu ia pe o le tulaga lenā o se tulaʻi atu ma le agaga faaloalo e pe ona taʻua foʻi taimi o fano ia o le tatou taumafai lava eveese le igoa le tatou atunuu mai le blacklist ae lē o se faaleleia o le igoa o le tatou atunuu mai se tulaga faaletonu ia pe o le agaga lenā o lea tulaʻi atu ai ma le faaloalo ona lea tilotilo ma le toa ma tau autala le fatugagana o lo faaaogā mai i ona o veese ai le agaga o le tulafono ma lou faaloalo manuia le fono alo faafetai le finagalo faalia o sa fata lua tusa o le tulafono ia malo foʻi tapena i tuuma e maua i ai lou finagalo faalia o faafogafoga tapuaʻi lou itumālo faamālo faafetai tapena ia tuatu pe le avanoa i lei tulamaota pe isi isi e fia saunoa lea ia o lea maua atu o lea ua tutulaʻi mai le vaimauga tolu le sui e vaimauga tolu ia tulaʻi mai e saunoa e tusa o le tulafono taufaofi ia faafetai lava i lauafioga le fogafelai mo le avanoa tulai atu i le ava ma le faaloalo se vai atu le paia o loo sasao nei i le fono aoao
fausia ai tu la fono Samoa. Ia mai se foi fatalo fatu I la ofionga ele. Ali Palemene, ia mai se foi le malo kapeneta mai nai tu ol maota. Te nanel pa ia maolunga o tanga luenga malo, fara po tonga tu maoti. Mai se foi le pa ia mara mamalu o Samoa o pot. Ia lo fa peona au fia mai le tatou Fonotaga le so. Ai fia tu atu se vai nga o vai monga tolu. Tu sa mara tu la fono lo tala no ina lo fia nga fon fetalai. E so mato vai nga ua o le ua mafatotonga le ia le tatou Palemene. E sui mamalu fo o fa fonga le ngata le aso ana nafi. Ia le pre-sitting. Ia o whapea fo I le so le whamaramlama manino ala fionga al minsta. I le tā ua o le ave eseina o le ngō Samoa mai le blacklist. Ia o se tūla fono I somato vaivainga o sili ma tā ua. A wae iai ia tūlanga wha pisinisi e peye e tau lo se lisi whapea o se blacklist po le lisi uliuli. Ua langona I fo I le matamuli vai ane ale pa ia o le maota tulou. Ia o seisi e fia a waipe fia tongi maa. E tu tono le tātou whalapop tonga sifa. Na whanangolonga ma le toa le aso nafi I le forosanga le fionga I le tamaitai office Silio Pulenga. Sa ia tō lau inga inisio atu nu ol Pasifika sa la tau whaia fo I whainga whapenei. E au fiai ia le atu kuki. Ia whapea Vanuatu. Sa ia lisia fo inisio atu nuu. Sa ngai ele lato sa ili linga ile ngata ile pulenga le sifa. Ai whapea fo ile ofisa malu ale loia sili. Ele lato iloilonga. Na lato au mai ai ele atu nuu o Seychelles. E whaima whataita inga. Ai o se whataita inga lata mai la uia mai tau ili whaitau atu ia o fiti. Nga tu nu olo silio na la tala mai ai tatou. Mai tala tu tusa male ati na o Samoa o se atu nu tau ati ai po se developing country. E uia e tau te mana o mia. Le whaalawi loa pea o le tatou tuto o tasi po le tatou pule e au noa ma se whalawlaveina po le sovereignty. Ai le mawhaiona tuto o tasi ai pea I tami uma. Leanga o lea tau te whaalangolango I tupe o lo olafo ina mai fafo, o tupe o lo soasoani mai malo si ese te tele nei, mo le atina ino tato atunu. O mātou la vai, se motunga awhar vai mongotou, mātou te paula mātou whautuanga tu atu lea fionga minsta, se toi sila ane pe ona whaaluaina e fina ngalo o se siu toto. I le totongi o la o le totongi o le registration. E le whaopopo ia seisi tau. E whaatusa tusa ina ia Palemene matau o registration o lo iai ia pulenga ia le iu. Awa o le mai tau atu. O te tonu ia tunu Europa. E restala pisinisi po le company lunga I le tolu se lau pauni. Ia ngai lunga. A o tato pulenga o lo whaisina maulalo teli. Ia o se paule o se vaenga tu e se fesosoani ale nei sui. Ia langolango ina male anganga fia le tula fono whaatula I mai. Ia a tono le avanoa fone nei e o folofa atuai la o fionga at fon fetalai male sui fon fetalai male malo o le official fono. Tainane la o fionga at Palemene male sui Palemene malo kapineta. Ia sui us fono o mo at Palemene mai se le mamalu sa mo potpoto mai e manuia tele le anga tu de Christmasi. Tato moa se Christmasi fia man manuia so fo. Malo faftai sui malu tu solo fina ngalo fa dia foi. O fafsenga ino leina mo vai lenga o tato tu la fono tau fafia. Malo ta pena faftai. Ia. La foatu ile seisi sui ole maota e fia sa noa. Ia o leo mau atu lo o atu la mai le sui o si umu. Ia tu la mai le sui o si umu sa noa tu so tu la fono tau fafi. On wir sa noa. Malo faftai la o fionga le. Fonga fitalai se ava no nei tu malo e fai song sao ile tu la fono tau fafi. Fa fonga fo ile
maununga le Palemene. Ia se avanoa fo'i he mongole fo'i le nganga whaafitai mai le aso ang le lase e pa ian nei tūla le tātou Fonotaga. Ia I lava ngusai fo'i tūlanga e peo na iei whaiva ma tiute o trofi tātou te ngāluru ai. Whaafitai lau fionga le minista mo le tūla whono tau whaofi. Sa whalongolongo ma le toa le whaamamaina o le tūla whono le aso ana nafi. O ngā sa ise mani ngonga e tu saifo I ma le tūla whono tau whaofi. E pe ona whata oto mai lumo le tātou Palemene. O lau mai tau iai tu sai ma le saungoanga ale purisili al pulenga o le sifa. Al whaftai lava I longa whaongainga o le vaenga lea sa saunoia nafi. E leo le sifa a o le vao sa moa ma whaaputonga I whafu. E le o whapea o ngā lurue o ngā le sifa. O lo ngā lurue mose manuia o si o tātou atunu e pe ona ta oto mai eile tau whaofi o tūla whono. Mai tau whai ana nafi le saungoanga le pulisi ma tūlanga e pe ona iai. E mai tau lava o se vaenga mose manuia o si o tātou atunu. O lo ulangona foi lea si o mātou I tūmalo. A whapea o se vaenga e manu iai lo tātou atunu. Whai lea mo tātou. Lango le wha moe pe ona whata oto maia tūlanga e pe ona iai. Whaftai fo I iai se langona musua. A fua le walu tau sanga lea sa tau mwhai ai mai se o tātou atunu I le awhia o le blacklist lea o awhia I Samoa. I le whai ngofia ia le tau mwhainga mai. Ai le fo whalongolongo fo I ma le tutoa I le nisi o saunoanga o mawai atu. Lea ua ta oto I le malo e ingisi o vaenga e mawhai o na fisosoangi ai e ave ese elo tātou atunu o matūlanga e pe o na iai I le lisi palapalale se I tulou a wale wha maina o le se o tātou atunu. Au te tai tonu whai au ia ma tūlanga e pe o na iai fo ia le wha moe moe. E pe o na tau wha awhi mai. A wha pe o se o tātou manuia lea mo le anga I luma se o soangi I tamao a inga. O se vaenga tā ua tele lea mo le tūla whono tau whaofi ma tūlanga e pe o ne iai. Ao le tualalo le nei tu malo e tu saifo I ma le tūla whono tau whaofi. A wha pea e manu iai lo tātou atunu. Whai lea mo tātou ma tūlanga e pe o ne iai. A wha pea fo e iai nisi o awhianga e ono awhiai le tātou malo. Sida tuto o le tātou whainga malo I tūlanga e pe o ne iai. I le saunga le mua se o tātou atunu. Toi toa ama natu I tua I le saunga le fionga le li Palemene. E tu pea I manatu malangona. O tātou wanga I mai le paya inga lona suvaka. I o tātou whaia ma le wha maoni. I o tātou tiute I tono o tātou malo. O te tofi tātou te ngaluru ai. Mana ia le whaswai upu lea lau wharong mō wau lava ia ma tūlanga e pe o ne fo ia le wha moe moe. O le langona fo ngā nei tu malo ma tūlanga e pe o ne iai. Le agai mai tono le paya inga lona suvalu o le Palemene. Mātou te whaiwawa ai lava I tūlanga I. Ai la tōu wao sina I tono o so tātou Palemene nei ma tūlanga. Le whaanga so longa upu whai o se o tātou malo. O le mātou tala. Lau whionga le minista. I elanga le lei o le atua I le whaafefoeina o le tūla whono nei. Ma tūlanga e pe o ne iai se manuia o se o tātou atunu. Moa foi le avanoa se o mātou I tūmalo. E o wholofa atuai le tātou Palemene. Whamanuia foi le kirismasi ma le tausanga fau I lau whionga li Palemene ma le kapeneta. Whapea foi a sui minsta uma o le tātou Palemene. Lau whionga le whonga fitalai. Ma lo le whatoatoa. Pea foi le sunga talai. Lau sunga le whailau tusi ma le sui wale tusi. Ma le matanga luenga o whono o awa Samoa. Nguri atu alo whaanga se o mātou tu ma lo tu ngā luenga. Whaiu se mātou whamtalanga. Ma lo le taupati. E ngoa matua. Lewa e pale mai to whinga minsta. Ia. A oe fore taita I whono le kako miti pe o na tātou ngā lulu ai. Mātou whamanuia I lau to whinga. Alo I o whaiva.
Wa to finga o to fi ai lau a fionga tu sai fo ima to finga pe ona iai ia manuia lo fa moi ia o se matou tala le lau fionga le minista o tupe tu sai fo ima tu la fon ia fa ftai tele lava lo fionga le fotalai se no nei tu malo fa manuia tato Palemene malo fa ftai su siumbu tu solo finangalo fa lia o mori mai ai finangalo lo tu malo e tu sa tato tu la fono wa le laula wa fono nei ia malo sauni malo fa ftai tu sa fo fa manuia le tu malo Christmas o le tau sang fo ia lo tu atu pe le ava noa o le alava e maua nai minute mo sei si sui e fia sao noa ia leo mau atu leo fo mal sao le tu malo fa le alupo ia tu lai mai ala u fionga sui malu sao noa Aftai tele ma le ua noa le ua fionga le fonga fetalai o ne aso se aso ese ia te a o ne usunga fono ona le taimo mua le nei ua au wai ai ile prayer breakfast afetai ai lava le to file o fionga fonga fetalai mai se le mamalu le Palemene io se aso na o mai ma fa longo le upu foina ma lele ai le le sunga le toi ina tai ao Yesu wana o ia lo tato wala pola lava le faingata ai pe afa to tua lava e ai le tama o ia lava na te au mai le file mu o ia fo ina te tai o tato wala e fa faingo fie fo ina mea faingata ya si siria i lava le mo le loto fa mangalo ia male loto mama male loto mawalalo aftai lava pe na uta ua man tua i lava tu lo uta mai na ua fo i mai se tasi le Fonotaga fonga fetalai al Commonwealth pe nana fuai fa tuino le breakfast sa fia i lava matala le matango fia le sauninga na auai no o mai lea na amatalia lea i le Palemene taua i lava ono le pai mai le nganga le tuela mai le sauninga le nei tai ao i le nei tu la fono taua ia famalia tu lava lo fionga fonga fetalai wa ule si sui le awaia na fele preceding ono nei le mafuanga tu lo le malo le Palemene ia fto atau nu mai nei al vaveao malanga mai fafo faafetai lava le tua manuel malanga o mosfia mau lava le Fonotaga le nei o te rei malamala la tu la fono ia e saia e lava sin taimi le na wo o mal tai ao mo tilo i fo i pepan tu ina mai ai ol mem taua sa tele la ofisili ai faafetai lava le tama ita i pule se wole lei fa e o tama ita i loia sinia fo seni vo wenden ia malana so atau ia an matalas sa mo ese fa malam la manga ole nei tu la fono le taimi ole o faia le malu tai ao tu low o fa sa o ina i fo ile sa noanga malam lama le fionga le Palemene fionga la aulien mali to le tau ole le nganga tu la fono le nei ave se ina ia fa le leia le ngo o samo ona talu le blacklist e ia ma se so tato le ia faina le mafo fau ina o ta o le blacklist ta pe o te mina ia ja o ia la sa lai ti sa va pe oi pe o e o tato o intanga te le anga le atu no le nei ai fa ftai o malama le ai sao le se me se tato no faia ai mama lama le men stao tupe ia ona o mianga lava requirements e tolu na le European Union wala yona tasi lava la le mena mianga le i faiona ta ona tato meeting tato fa malia ina le wala yona blacklist sa mo ia faingo fia ia la sa noanga tama ita i pule o le sifa e pasia lona tu la fono le nei ona to e fa fo i leo i tato le blacklist ile ave ese mai le blacklist ia e moni
no mafofau foi sa o foi se fesili e shua lava la o le la apai le taxi I o vanga nei o investors nei ma company nei e shua lava lalo le numero ye le ufa palangi vo inale it will get worse before it gets better sao taunaru lalo ia ai o ina tonu lava o fa le tu lalo fo lalo nei sui na fionga tama ita ipule a mesele minsta ia matua ia lava le tato fa lawi lo e to fo ilo sa mo ave esimal blacklist o ina lo la ia matua ia alu ato ka ko wafi te tele fa lawi lo mana tu fo e ta o tu lo wale to blacklist sa mo investors umala ia maua ina investors o ka ko yo la o le la ale to wa ta o le leia le swafo sa mo wa lo ese o lo no winga fo o ma wa fa malia ina sa mo ia mana umianga ia awaine to ia blacklist vi ia ile tu ai to maua ia tato fa manianga tele on saila ia mato yalu la atol tato awareness fa lo la tunu ato ama sala le European Union mal au Asia na to tele tanga tayo mai pa na se swani atu tu alalo news nga fono alo afio ngai le fon fetalai o fio ngai le Palemene le mamalo le capeneta sui minsta ya tainane le tai le tuanga ai mal sui tai mal mamalu o fionga fiame mal mamalu telo o sui ol nei fono faitula fono Samoa langa tua olo se leo le neusunga fono ona manatu le leo singa ile ngalu ma o ite fo I fanua lalo I fe aole nei tau sanga mamole atuai fa malo nga luenga sa o to matato fitai tungai wa se man wio Samoa I o se mea wale lei ia vea lea ma vi inga ile tua la vo se mea wale ato toa fa ato toa ina ile nganga le tua ato toa ina ile ala e tawan tato wia per fa manatu le nei tai au sunga le toa ina ala Paulo ama e ona tato whaio se ngā luenga tato lava ni au ona lea ngā e aua foi me ia te I tato pe ia se o tu malo pele mai tau mai tonu se ava normal muli le nei le io ole Christmas o fionga tupun fa no le pa ia le uso li le matua mala ma pu na fanua tainane le alala tai la o tu o fa ma le tapo inga tasia Samoa ale fa no manu o feo yo le tala le lei au na pa ia le tua so se fai taulanga le tato tu malo fa malo lo taua tai fa fetai lau tapuai fa alo malo nga lu duel nei tau sanga o fai ui le fa ngaloina ta mama tina mata tua o matua tau si mal au se papa e mai se na yo ainga ma wo pele I nei Samoa e mai se atunu I mamau fa fetai te talo fa fetai tapuai la fo se tala o se hanga le tau tamali isa o tau mai malu I fale poto lava le tau tai ai lava le I sasi le liu ona va vele nei lao mo le tuai lo fo anga nei au na la o to o na fai pule ia moa se o to kerisi masi fia ai mai se lauli atu se tausanga fo manuia e tato look forward uma famanianga ya wala mai so se to ngati na e so swani e malo e fa fetai e to foi tionga le Palemene le to fa tato ati na e ol tato fono fa vai tato tu ile tua na oia na te au mai manuia lo fo ile tua pol te tele nei mo te fono mai se lava te lo fa fong anga mai Samoa mo se Christmas file mo mai se tausanga fo manuia ai o wola lo fole tua soifua ya fa malo fa ftai tu sau noanga matanga o fie tu bolu mai sau noanga ya mai se fo so finangalo fa lie tu sortatu tu la fono tau fa ofi wa mai tau watu nun foa wa tatu tu la lata ile tatu taimi manava le so
ma ua whaatutunga tā lava le tātou maota le mai tau watu na foa. Ai ona sa alo le tātou Palemene le Fonotaga le vaveao. Ua vela foi le fala o tau foi na fai se malolonga tātou sa iri malosi. Ina nei ngase se sui mamalu. Na iai lo le manatu, ia momoli atu le wha malo ma le whawhitai tu sa ngā luenga le nei aso. Leo ua tātou iai le si ui o ngā luenga le nei aso, ua tau foi na fai se tātou malolonga. O te wha maruru o tua i sui mamalu o fia sa unoa, tātou tārasia le aso fono atai au. Wha ua wai sa unoanga i le tātou tū la fono tau whaofi, ia mata pena le leia i foi la fionga le minsta mo lana tali foi tau watu le aso atai au pe asopo lo tau soifua. E tu so nisi vaenga sa la ngai fina ngalo le maota. Wha malo le usfono le pai o le tātou maota. Wha fitai foi sa moa i lau tāpua inga, wai umanuia ngaluenga le Palemene le ne aso, ona o lau te talo. Se avanoa foi o te talo sanga ina il pa ia o le Palemene, le mai ai o tātou fono le so, i le tūla e tasi, ua tāpena ai le whongaftalai malona i tū malo, whaatau waa mo sina whaalolonga mo le Palemene ma le malo, e whaatino ina i le maota o lo i tū atu o le tātou maota fono nei, tātou whaatasi ai, whai fo i sina tāla maalia le nei aoli, ia ma wha umai fo le nei aso fono, a tātou te lei toropo, te tālo sangatu, le sus fono mo ala tau o sifo, se e saunia se te tālo e whai wai le tātou fono. Tātou tālo. Le tua mamanai, le tua sidi ese oe, o loa fio i le langi, nā toa lava ma le neila lo langi. Le tupu mamalu lau o fio mai ana nafi, ma le aso, e o lava i le whawavagu. Bantou moli mawina lo o lofa sidi, ma lo anga le leuinga ese i le nei aso. Mai lava i le tae ao, sa o mātou fale matapu ai atu i ate oe. Whaafo i atu mea uma i ate oe tama, wala malama whaai unga luenga, ma tiuti, ma whaiva o le nei tausanga. Mātou iai ma wha mai aina, ngā luenga, o le nei aso. E ala i whiri ngā tonu, ai mai se fo i o le sa i linga, o nisi o tū la fono sa ilo ilo ina. Ta māua e whaafonga mai, i ngā luenga whai, a lau Palemene le aso. Mātou whape atu, ia vi ia masanga whale ne ina lau fio, i lou au ai mai i so se mea. Te talo o a wha moe moenga, mātou te wha moe moe ai, a au noa lau fio e te wha tasi mai. E au noa se mea e tau no, talo lava, wha manuia i asa moa manai o na tangata. I lātou o loo tāpua ia whaiva matiuti, o lau Palemene i le aso. I lātou o loo mai mo mai, o loo ta ape i tulu inga e fio le neila langi, i o atu iai le lofa sili o lau fio. Mātou talo, whamanuia le fionga i Palemia, ma le kapeneta, a fionga i sui minsta, mai se o sui malu uma o le Palemene, mai se fo i o a fionga i pule sili, pule langolanga, mai se foi o le ofisa mamalu o le fono, mai se o sa moa o loo awhiwhio mpapa au i tono nei whane, sa tapu ia o mātou whaiva a o alo lau Palemene e liu, ma soa le pule le nei aso, te talo ta maa, o a mea ua le nei, whai mavi inga o lau o fio, o a mea ua le atoa, ma whale tonu i lau whafonga ma lau sila mai, whai lea ma whale a onga mo le aso a tai au. La mātou sa au ni e tūua mata ape. Ta mā, lou mana sili, ma le mana o lou toto, sau inai i mātou uma. Whaiva o tutoe le nei aso, le uta le tai, se sae ma sifo si o mātou atunu pere. Tau inai a wha mamalu, ma wha paolo pea ua au i lunga i asa moa manai o na tangata. Wha manuia fo i le whionga i le fong fetalai, sui fong fetalai, i lātou uma sāpa ina ina, fonga tau mawhal nei aso. E iailu o lofa sili. Le tuai, se mani o mātou whale tonu, wha mangalo, ono o Iesu le lio leo lau mātou ole mala au tuai. Amen. Ia, mori atu le wha malo le foa, le sui fono mo ala tau e sifo, e tu sa i foi o te talo e talo si ai le whai unga le tātou ngā ruenga le nei aso. O te whasi si lātu a tōlepo nei tau le manga le fono au whai tu la fono, se i au lia le tu la iwa tōru sfulu i le aso a tai au.